Obavestine meno Allah Azza wa Jalla ki suratu At-Tawba deshoftoto ayeti wa cherindoi إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. هو الله عز وجل الله سره چرا održinena okolaso ko Allah im ko sudnjo dive veruinena. Kola namazi kildinena zekati dena em kola nika stara verosim tala Allahi dar na lene. Onda kva Kur'ansko ajeti di ka hem jasno si kalja menge o Allahi kaj o namazi kildini pe o te kaj si tan džamijake ili ko ti si džamija. Pa kod ova način u stvari e džamija održini pe. Osnova je namaze siri i to veliki džamija. Iako ko ajeti Allahi napomini čera drumija, ako i dozvolimo manušte klanini, da je nešto zabranimo, ama koja je ti o Allahi Azza wa Jalla jasno vačeri, okola su održinena lahesere čera i tane manušaku prvo tan, kola ko Allahem ko sudnjo dive veruinena, a namazi ki džamija kildinena, pa aqama salat. Pa džaro manuš kildindojo namazi ki džamija u stvari održini e džamija. Baš tad su avdije ko abdi sutno dive amare abibaja Andrejani džamija potvrdiram ka ja njeko kolendar kolo džamija održinena. Džumaki. Oje. Amare abiba ti ki džamija ko akava momenti potvrdiam ka je džamija održina samo džuma. Pa u namazi ko džemati ovitano najispravno o saučenjaki di kindoj koja je tem hadisija strogo obaveza svako je punoletno muž muslimani to da zvini pe ki džamija o namazi te kildin ki kupa o džemati, ko sa islamska linija, strogo obaveza ima nušenje, to da zvinen pe ko džamije. Za razlika taro džubla, lenjena ne zabranimo tamen ki džamija, ama lengoro namazi i pošukaren povredno, ko lengere čera, ama je nušenje na. Možda je kontra, obratno, lenge obaveza to da zvinen pe ki džamija, ko džemati, eme savko namazi i tamo povredno im pošuka. Pa u namazi ko džemati ki džamija bizo opravdimo razlog nam ukjela osim manuškova i sire slabo imani. Manuško namazi bizo opravdimo razlog nam ukjela im načali osim dunahčali. Hem namazi ko džemati na čali, Allahi ta'ala ki tenova lenda, osim manuškva i tamo munafiko ne bi. Penđa doja kao. Kaj najparo namazi je kao duj, baš o munafikija, pogotovo ko džemati ki džamija te alem, akcija. Pući ba amen su perasi ne o safija. Ko Ramazan su na amen kan, pa moram di nam trake tečiva, kola krana štiti i kava. Od gužva mašalu. Kaj nam pa o Ramazani, o safija i džamijake te pera, hemo dolja marea vi bate potvrdina, kaj Allah esere čera održina. Ili pa hovab dila misina o džamija održina samo članarinenca. Vaj tam je taru načinja, tamam. Ama najšužo način e džamija te održinej, to je prisutno kilate, osafite pere, ko namazite ove. O Allahi havalem, e obaveza
е муршендар, ко джемаати, начинави чак нико рат, чак ники люфта, чак нико мариба. О Аллах нареди нем објаснини и сурето Ен-Ниса шелу дујто ајети, царем ко само начино муслимања о намазите кланинен, ако донеслянен о намази, а он ко марибе. Објаснено Аллах и си каве пейгамбере, ама ни тега ни на ослободини е манушен натаро намази, но ослободинлен чаттаро джемаати, еме кајка кланинен свако песи. Ако рад ке да омануша, ери живот ја губинена, нашалена, о Аллах и надела оправдање, те кланини свако песи. Него пропишине наредини, чак кем тегани о намазито велко джемаати. Правен, сурето Ен-Ниса шел дујто ајет кади кен, о Аллах азуџелле, ем ке да тука ове машкарлен, ем лен ко намазика предводине, нека е купа туја намази кълдинен, ем нека пире оружие ко вас астарен. Ем докон ки сечда каовен, нека ја вера палотумен де овен, тумаро думота ракен. Ем ке да е дујто купа тегани, ка кълдини, нека окола со клание туја, нека и керен пире оружие, нека овен опрезна. Сафија, Ангуно сафи перела имамеа, одујто сафи аджикери, оружијиче, па е прво сафи уштела, он пазинена, одујта ки сежда перена. Објаснинен си кано Аллахи, чако е сако парохари ке домануши тепена, ко ризико те нашали по живото, люфта, рат, бутколаша е дујате на ке, мудардоте ове, ама чак ни тега о Аллах начинави, е обавеза о намазите кълдини петрала муслиман ко джемати. Сави люфта туина, ем каса люфта череа со ти джамија па о Рамазани наве. Кои кери туке о пиштолем претинике? Со фалини туке кото живото. Hem sar tu zahvaline Allahe se ko sao doa suicitut. Ma fenza sam, che da godi, alhamdulillah, najšužo šukuri e Allahe te čere, to da zvinetut ko doa so tuke naredim. Lese ki sežda te pere, odoa te džane. Kaj ja mamen? Hem samo dževabi Allah se kada su ko džamije, ko džemati na gelamu namazite klanina. Ama te čera lafi taru dževabi manuše soro ko anisar na klanini pa. Allah azzađel naredine pejgambere alaihi salatu wassalam i suratul al-Baqara sallam tritu ajeti va čeridoj wa aqimu salate wa atu zakate warkeu me'ar raki'in. Namazi kildinen zekati den. Hem zajedno oko lencar kova ruku čerena, lencar čerene tumen. Ko čerena ruku? Zajedno lencar te čera. Lojtanu manušao džemati, ki džamija ko džemati kildinena, manuša kova avena o safija perena, ko kijamija čona, ko rukujem ki sežda perena. Ejtani naredba. Ejtani naredba. Allah im halalen na uskratini, načinavi o namazi ko džemati, čak manuše se kovahine penjardo a ovkorolo o ibni Umi Mektum. O Allah ko pejgamber alaihi salam e mačeri ja Resulallah car suđane me korolo si prilika na neman man neko ki džamija baš o svako ek namazi te leuman dovasem te a neuma.
те ме крудела олакшица, оправдање, сима, королоину, наштиме ко свако намази ки джамија те авко джематите кланинал. На неко те анелме. Кавава на стално, сарамен, само ки джума им рамасан. Ем родела оправдање, шали да ме керете овав, ки джамија ма те авко. Тега мене сам почеле етесмеу l'ezan. Шуналу езани. Ла шунава ја Расулаллах. Одазвин ту те занесе семена шти, те дапту нисало оправдање, ни ти се бепи, те му кео намази ко джемати. На нема, на не разлог. Шунава езани, одазвин ту. Добро, амена не те на шунава. Ама джилабе телефони, само да мари апликација, вактија. Или панту сарман динан чинагјано кола джарца. Тена дело езани. Ама ентена дел, джанаке да време намазесу, само черабе не на манга теава. Малико те пълна штиава. Кахо ава. Шајен ко Рамазан. Сареен леко буча. Поготова која беш, бутарите не својлеле слободно. Реално искрена тоа. Ем постиен, ем кој бадетиен, ем касно ачилен, ем сабали ко си фирмуштиен. Ем паре ки джамијанен. А кана буд похари сјамен, на постина. О време да дурило. На мене нико оправдање тетко мена шти тереса. Валлахи само ова вера. Само ова вера. Од това време никој ке бути туме да нами. Па не мора саре, екваш, кај си е. Мева ке дунтумен ге Рамазанис, ка родавтумен пало Рамазан. А не ке родаватумен, ки джамијата авен. Цело курко дуе дженеца палал ко сафи кланинала. Кај си е? Тумен одржи нена джамија? Хем сара држи нена тумене джамија. Срумата Куранско ајте. Аллах се реджани одржинена, окола со ко Аллахи веруинена. Ко Аллах веруинена. Намази кланинена. Амо, кај кланини про намази? Пак и джамија. Вејта не обавеза е муршението да звинем со намазите но пошука, повредно, поквалитетно. За разликата Ромаре пења да ја хануне, него намазите но черек. Тегановаме. Па Абдуллах ибн Уми Мектум на мукле джамија ема џахар ко доа хали короло одазбијапе кој зани ки джамија гело ко намази ко джемати черџа. Ко бори авдие само окола амендар соја чај силе на короле улана дикена. Ко бори тане амендар со авдие ја ча силе амаленцар на дикена. Нека па добро ме чели плајна ме се хоча сова череđa. Па добро, хајде джарка чера. Хајде ка клајна саре чере. Сукава ки джамија, ајде джамија ка бикнал, ка пандал. Сој онда е фајда е джамијакија конолате джематинале, сој е сврха, е му цил лако. Бравален, па уни порука кај худбакири, мао джамије, е му е зања колако телефони дена, те овен против амен неко судњо дивен. Се оракето ме со черена, хаку акала джамија и сила, лакоро хаку мора сарите да. О хаку лакоро почмињо котаран удара. Лево или десно страна на джанал е табу, чланарина. Вајтано прво хаку и джамијако. Дојто хаку и джамијако и тано амен, премало амен, борджинам, е авакате, осафите пера. Е джамија чучи мате мука. Мате овела каја джамија против амен деко судњо диве. Самен халова, самен ки бучани. Или ме, мамину моја, или ме чера обути, чуен сади. Тамам. Али авела акшами јација,
на никајте џам, осим кај таки џамија. Поготоа кај ново време сад барило. Ма пенки бу, абе на кјанту доаш, супермените ќе не бишу тар сати ако ти е бути махува. Него шај само трпене ме на мангал. Ова ја бе. Ве сара ке то мене Аллах за уџел те докуме така ти им снага по џамијата бе. Очера ми га Аллах за уџел ки сурату Al-Qalam sarandu duito in trito ayeti a jihad. Kodive che da imanușesi ricroci capuciardo. Hem che da caoven vicime licea ki pufte peren paon kaderi na nite oven. Mjestina mi ga Allahi je slučaj ko sudnju divesu kad desinipe. E croci amariam dobro. Pučardi kao vel, hem vicime kao ova licea ki pufte pera, ama ameno doa naka šajte čera. Pelarde šerea kao ova, o poniženje amen kao učari, neka pučeo pe paso se ja rabbi. Sebepi, pemo Allahi, وَقَدْ كَانَ يَدَعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Oni ne vicime licea ki pupte peren e kela fea sežda te čeren dok on sa ste sine. وَكَدْ كَانُوا يَدَعُونَ. A on i ne vicime najtane Allah fe muezine se radi džamija. On vicime i ne ko namazite aven sežda te čeren. Ama on na alen. وهم سالمون. A on sa ste sine. Ništa lenjena ine. Ama na odazvinjepe ko poziv mu je zinesere. Ko kuransko ajet od dva znači وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ. A on već vičime ki dunja ine. Ki džamija kaven. Odazvinjepe ko lafja mu je zinesere. Ama ona ale. Hem ako sa ste sine. Dole se mu Allah azzawajal ko dive che da linkiri croci capuciargio hem kao ven pare vicime licea ki sežda te peren ama on neka šta doa te čeren su se ki dunja na čeren e Allah se naklanije leno božavije ibadetine se na čerđe ko džamije na džele hem čudno hali manuša kola na džaneno drumo prema li džamija a očekujne nakon sudnjo dive ket kavem te džaneno drumu prema lu dženeti vallah. Čudno je ovo. Manuško aki dunja ka se ne preigar dženeti džamija, Allah ista preko sudnjo dive ki ga nenle kod dženeti od ova džamija. Eko kraja završinaja vafijenca ko tangune generacije vačerđe Mangindoi manuscento svestinen. Teško manušenje. Teško je ke narodose ko džanela e Allahe. Heme Allahe se samo ko masek Ramadan a pa odvoje Allahe bistren. Teško moje savke narodose. Neze prava musliman osvestin tu. Jedin tu te Allahe se probinki džamija tave, kozom šaj terese, ko džemati to namazite klanine, embari se vapjate zaradine, a ujedno doleja, a kaja džamija te podržine. Na njoj cilj pali ka penal, mena penala kaj neko na klanin, stagfirullah. Wallahi na šukar džanela, džanala bute kalen su kudinena, panč vakti na mukena, ama pale mačera na njoj cilj čere. Kad bi klanina sa amen čere, onda vallahi džamija amenjena valjanela. Ali amen je džamija valjani, pa morala te podržina. A najbolji podrška laka da, a džar su kilate kava. Po namazija, čamija, cija, carka stara. Podnik indija, obučajnen, razumina, ni menava. Ama čamija, cija, suđa čere. Samo Ramazan, vallahi ka pere pišmani. Ka vel dive ke da karude, Allah tut nam palal tirani.
ама ти шанса гели. Прилика канајси, те му клална, напала легвито више надете добине. Окрала е камунат ке оничка мислима е това.